Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Kaano nga, sumangpoy ni Kwarog paray. Nabayag basita na sana nag-duty Jack, amo iti da dya tao pare, naglipat san. Di mo la sumangpitan. Kahit pinagungtam ka day. Amangan mo no gimura dyan tao. Apay ko maapagungtak nga. Atap ko lang nga, tawang mo lang nga. Barang no umapal, tag sa sarunod dagiti kasinsin na dito'y ngagkakasar. Apay adi ka na pangay. Dahil nayaban na magkuma paray. Alangan nga gidan kami apumanaw ka ni Kwaraw. Kasano nga, ti dingwan mi. Impagta nakita kayo dito'y Tersina, Kapitana. Jakmat makikita ni Kapitan, ta kanayon kanumot ti seminar na ijay ilay. Ay, apay aya. Ada ka di masapul mo ka ni Enteng. Ibaga kuma nga ano ti agpukaw abagas dagiti mulak nga ube, iji bangkag, Kapitana. Ay, ada nakita mo wano at apam amapan mang taktakaw. Awan mo't nga raw. Ang mga no rabi ti ipapanda pa nagtaktakaw. Ay, maditikas ta na mapaspasamak. Apay ngay atakawon dati sa anda amula. Sa payawan ni Chief Kwaraw, tapno idaulwan na kumanag iti tanod nga agronda, Kapitana. Apay day tasakaw. Idi manen na minsan at daawit mo asako arimwar. Idi kwan, rabi ka simbang pa. Ay saan man atila damdamagam to yan. Mala, litakan. Naa, rimwar lata. Ay, tanawak man no sa dino ti papanan na. Inak ijay ayan ti tawa. Na, agturong mo't ijay turog. Papanan na ngay kat sumip ngeten. Inala na pa'y ti flashlight. Napanan na nga ta iti rabi ay. Adamo lasa ko nga inala na. Ang awan mo't insangpot na. Impan na nga ta ijay kalapaw, ijay bangkag. Dakal na ito'y apinood ti ubay. Dakal laki di ti bagas na raytaw Ay karto nga kakalyan. Sa nabalik na rabi awan ti umay di tayo. Didak makita. Asinag na ito tersinam iti paradaan ti tricycle. Awan ka di tinadlaw mo, anapan naglako iti ubay, basang. Ube? Ay, awan mo tata. Saan kumot ngamin ang mapankit-kitaan ti karga dagiti aglugan iti tricycle? Ado ngamin tinakala iti mulak nga ubay. Inlako dalakit di dahil dyan, taadaw. Nagalasan, tagkali da iti saan da amula. Kaasi kayo mo't nagmula no kalyen dalatan. No sinukit di tawanan puso anang ramid Ilako kumaday dyan, tati paglakwak at igatang ko iti bagas. Inunaan dakmutan. Mapaanak man ijay kalapaw. Tain nakitaan no adda pa'y genabati alaya ijay. Maray, papanamon. Apay nga da ka dito'y maray. Ay, napan ko inlinong jay nuwang me. Taawan mo't ni Enteng. Napan ijay ilay. Ay, papanamot aya, maray. Mapanak ko maijay kalapaw mi ijay bangkag. Bareng adda pa'y jay laya nga imbatik idi ijay. Alangarod maray. Ingkan, tasaan pa'y unay anapudot. Wan maray, ay di mo ka dinasabat ni Badungkaw? Awan mo tinakitak. Ay, malaksid no adda dita asimpok. Naa, ay, napanan nga taday di at taaw. Awan ni tuyang kaw dito balay. Darasay, nakilako jay ube, ijay ilay. Masapul adi na makita to'y ube, ngayon nakilakaw. Sigurado adinan ayunan, ti panangilakaw kada kita. Nagaduntumanin na sa lutsod na. Inya dagito'y adda itiruar ti kalapaw.
Nagdalusan mo't iti ubay. Nangalaan na ngay nga ta. Daytoy lakit day tinangaramatan na iti sakaw. Idi rimwar, idi sumipngan. Asino nga tangay tinangkali iti ubi ni Simon? Salbag mo day tagag tatakaw ta irana na pa'y tikaawan ni Kwarog. May samot ni Kwarog ta di pala sumangpit. Ay, masapul amang panunot ka iti wagas. Tapno maamuan no asino ti agtatakaw. Masapul manin nga agronda dagiti tanod. Eh, kasano nga ta maamuan aya. Nurabi imot ti panagtakaw na. Ay, agpatpat nag-angagbantay iti bangkag dagiti tanod. Ay, nagturudmet nga men no asino man tinagala iti saan na amula. Ang maduktalan pa nga ta, tikin na siya sino na. Umadangak man iti bagas ken karne basang. Eh, no adda ubing ije balayo, tata. Gumatang kayo iti lakok asinan ulag. Abalbalay ti ubeng. Ay, kita man basang. Nay, guman samad. Agam kasla pudpud no nga ulag. Kasla agkutipay no idisaw. Hey. Ha? Apay ang nagrungiit kayo ngay, tata. Ah. Adda ka di katawa? Ay, ada pangan anwak di tasinan ulag basang. Gumatangak man. 5 tigatangag. Ha? Adu ka di ti ubing ije balayo, tata? Ada pangan anwak ka dagita asinan ulag. Kasta ka di, tata? Adda gayam sa bali apakaaramatan ti sinan ulag, tata. Ikabil ko dagito'y sinan ulag. Itayan nagiti mulak nga ubay. No adda umay agkalay. Ipagarup da nga ulag. Talyak nagiti ipos da ket pagkakamangag. Sa kunto ipaturong iti kalapaw-kaw. No addag takaw. Sigurado ang makigtaut ken agtaray. Madalapos na ti dadduma, aguni metten ti ikabil ko akililing iti murdong ti talay. Amok taon nga dagtaktakaw. Sinjak tumetten ti labintadaw, ket ipurwak ko itayan na. Anusak ti mapan maturog iti kalapaw. Oh, atay ta, naikabil kon ti sinan ulag, linas, ken kililay. Maamwa kita no asino tagtatakaw. Ibagaman kanyak no sa dino ti papapanam no kasta sumipngat. Inak agberberok iti pagsayatan. Nadala nga rod inted ko napakitsindam. Nagdamag ka pa ilang may. Apay nga iti pay sumipngat. Anya ayaday ta apagsayatan. Ay di ka man dumanamag tuyang. Basta di ka agtagtagaray. At na masilawak na pagkwartaan. Na. Mala, hinakaw. Na. Anya ngay nga tatimapan na silsilawan. Tasa kumot ti alaan na apangikargaan. Medyo naabungan ka na iti bulbulong nagiti sinan ulag. No sukainan ti agkalay, agkutay ti sinan ulag. Makigtot lakit day kat agtaray. Maguyod tumutan ti dadduma asinan ulag. Agunin tumutan ti kililing iti ayan kaw. Agunayak tumutan namang sindi iti labintador. Ket ipurwak kaw iti ayan nagiti ubay. Kalyak man ay iti ubay. Ina, gana say. Sukainak tipo na. Ulag! Ay, agtarayag! Ay, ulag! Dapat lalanod man ang dalapos ko, Mike! Siguradong addan tao ijayan ti ubay. Sinjakon ti labintador ket ipurwak ko iti nadyaban da. Ay, delikadang.
At nagpalpaltaw. Ay, agpaklubang agpatulay niya. Sinalbak. Bakras magayamay. Ay, matulid na kaon. Ang dalagikis iti asinag. Inakman kitain. Alak tay badangkaw. Mga no, ang damot badang na. Ay, inakaon. Ay, di nagpaltugan. Pangasiyaw. Jakpay kaya ti patay. Sinalbag ka ba daw? Ang tatakaw iti ubay. Bayadam na iti tinaktakaw mo. Ibagak daytoy kan kapitan, ta mamulta ka. Maruwam kang agtaktakaw. Ay, di nagaroon paltugan na. Ay, pangasim. Awan paltog ka. Kasaan ka managdakdakaw, sakaskin ka. Labintadur lang na jay. Agtatakaw at akraw. Agkita ta, di barangay. Anya day tay suram. Na, puro garumyad ka. Kan adapay pisang day tabadaw. Natulid ang inyo bakras akasisiitan. Nagsaniit, nagiti natudok ka, nagiti si itiruot kan lanaw. Napanam nga may. Apay arab-rabi ka anapan iti bakras ako nam. Naglawaan ti aldaw nga ipapanmaw. Inaku magkali iti ubay. Idi sukainak ti puon ti ubay. Ada nakita nga ulag. Ay kinagtartaraya ka. Kit nakasalapon nak iti lanaw. Idi kwan, adda putok ti labintador. Ti kunak, paltaw giso nagpatulid ka. Mapagsisilpukon ti pasama. Sikat agtaktakaw iti kunada ang mapukpukaw nga ube. Ay salbag, nawawan ko madayjay nga ulag. Saan ako maanagtaray? Kit saan anaraing ti adda iti kalapaw. Ay salbag. Ay nabadaw addaman wenno awan day takunam nga ulag. San arumbang tinaramid mo? Dakas tagtakaw! Ay, nasa pa ngay may iti barangay hall ni Simon ang natakawan iti ubay kit nagdarom. Na, asino ti indarum na? Adda ka di nakita na nagtakao? Di ka no paribadong ti agtatakaw. Anya, ni paribadong. Agsango da inton malam iti barangay hall kit mamulta. Kinagbayad ni paribadong. Ay, agar aramid ni paribadong iti pakaisagsagmakan na. Inoan niya matinaknakan na nga agtakaw ah. Di na mula. Win nga rod ah. Ay, nakulaapan ti panunot na. Ay, bagbagaam tulatan ah. Tapno di na ulitan. Madiday ta, akababaleng. Kadwa inak man kay di ama pa niya barangay hall to yan. Sana kumaama pantamabainak iti inaramid mo. Ngum umayak, tapno di mumut ko na. Idawatan ka iti pamakawan iti akin mula iti ube. Itala nga naamiris ko, akababain, tinaramid ka. Gapulang iti sang kabasit a paglakwam. Kasla insaldam ti dayaw mo. Babawi ka. Imbaglaki din talabintador lang yung pimutak. Kunaklaki din nupaltag. Dungdung awan na kumaitan. Talaga akababain tinaramid mo. Ha? Pada pa'y maangarod a marigrigat ti tinakawap. Da kayo matgayam, nana. Anya ka di ti basol ni Tata Badong, taapay anay darom. Hay, jakman amo iti daya tao. Nakulaapan ti panunot na. Anya tinaramid na, nana. Nagkali iti ubay adi na mula basang. Agbababaway ang nalpas nan ngay naramay. Day tatay ko nadan ama udi ti babawi, nana. Wun nga raod balasang kaw. Kababaing ang anya ngay nga raod. At daditan, nalpas nan ngay naramay. Amin matkit di atao kat agkamali. Tinasken, kat makaamiris, kandinan ulitan, nana. Day tama ti kunana, di na kanun ulitin. Nakaamiris ka naw. Nasaya at tadakan paray. Urayan tayo pa iti nagdarong tawan pay. Wan paray, aguraya di tayo. Ay, apay akas tatiro pa kentakyag mau. Nagadok-garom yan na. Natulidak iti kasisiitan na bakras paray. Ha! Nagkapetak ka nagiti ruot. Kasisiitan magaya malanot ken ruot. Ay pudno nga ron ti imbaga ni Simon.
nakiktot ka iti putok ti labintador. Kunak no paltog paray. Natarantak. Isuan natuli da. Itatada kayon adwa dito'y barangay hall. Inamin ni pare Banong ti Basol na. Dumawat ka no iti pamakawan. Tapno saan nga agruam, bayadan na ti tinakaw na, kapitan. Pare, umanugot ka amang bayad iti tinakaw mo nga ubi? Ay, una paray. Ay, pare si Maun. Dumawatak iti pamakawangking ka. Saan ay na maulay? Lumaulit pa nga damatakaw iti ubik, dakdakkel ton ti multam. Ay, ikaray paray. Saan ay na maulay? Promise! Anya ita ti marik na ti maidarom badaw. Ay, marunawak iti bain tuyang. Saan kon nga ulitan ti agkali iti ubay, saan ko amula? Sanay! Ay natatabadong. Agmula ka ngamin tapno adda apitem. Saan kat aday tamapan agtakaw ti mula ti akin mula. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.